uThibela soka lentombi eMpongose lapha kuFacebook ubhale ipost ebishisa ngendlela ibhekise komunye wabanikazi be-YouTube channel lapho ubhale wathi, phumani bafethu kulomuntu akumina kepha uzongiqhatha nabantu ngokuzenza mina Banyazile TV2 News. Ngicela ungabhebhethekisi into engekho. Ngicela uphinde usho kubantu ukuthi i-fake account le. Ngicela ningifollowe lapha ku TikTok. Nayi link aseyishiya ke link uThibela shothi kunomuntu lapha nohamba ephendula abantu ngo-wrong. Bekunenye ipost ebhalwe omunye umuntu lapha uSimiselo inkosi yamaskandi. Shothi bekune video ayifakile. Lo muntu ozenze uThibela wabhala wathi imali iyakwambatha noma umseleki noma kwakhumalo. Madoda. Abantu bazenza izinkinga. Shothi yiwo ama comment la enziwe lo muntu ozenza uThibela. Base yabhala ke uBanyazile ngokucabanga ukuthi phela maybe uThibela okhulumayo lapha. Udaba lukuwo uYouTube. Nansi le fake account ineyithombe nje ezintathu kuphela. Kodwa yona original account kaThibela iyo le. Thibela Mpongose inama followers awu 83,000 nama likes awu 687,000 and inama video amaningi i-update ukuthi kwenzakalani. Kodwa ke okunye kumele nikwazi amanye ama TV akwa YouTube akhona ngamaskandi inhloso yakhe sikhona ukubika nokureport okuyikhona. Inhloso ukugijimisa ama clicks nama likes nama views nemali zotholakala ngalokho ukuthi ubani olimalayo endleleni abanandaba. Uma bedlule nawe badlulile nawe. Into asabayitshela yona le uthi hayi sizoba ruthless ngayo yonke indlela. Khona makunento ethinta ukhuzana or esondele kukhuzana hayi bashesha ngenye indlela abayineki nokuthi into beyibhekisise kahle. Kodwa I'm sure kube bengomunye umuntu ngaphandle kokuthi uThibela ukhuzana or osondele nokhuzana bebenge bebhala nje. Izinto ehlele siyipointa out lezi ukuthi kunendlela okureportwa ngayo uma kuziwa ezintweni zakwaGuqa engajabulisi ngempela. Uma sikhuluma ngazo lezo zinto lezo maybe kubonakala ngathi si-attack umsebenzi wabafowethu the way abasenza ngakhona. Asiba-attack. Into esingayithandi indlela aba-reporta ngayo. I-reporting yabo ilimaza lowo muntu loyo okuzombangela amazondo nenzondo engenasidingo kubantu. So ngiyafisa bayiyeke lento. Ngike ngwenza ama video ngikhuluma ngalento le i-reporting yabo. Kufanele ukuthi bebuze umuntu ugadle bambuze ngokhuzana. Ungazi ukuthi umbuzo ethi kube njani. Qhamuka uqhosha bembuze ngokhuzana. Omalahle obani lo uBobo usuke umbuzele ukuthini umuntu ngokhuzana. Umuntu kuyena omela bombuza ngomsebenzi wakhe. So as understand so ufuna ukucreate iphi iagenda because le agenda yabona ngathi into endala phela esineminyaka esize yavuthwa impela eniqhubeka nayo because umuntu owaziyo nje ukuthi le is a fake account engayichecka lento le because there's nothing behind isanda kukhandiwa lento le uyabo. So vele abafana balama TV channel bawakhandela nina Thibela ukuthi bazobulala uwe Khuzane onjoko bekusikweletu naye ukuthi kubula umsebenzi wakhe kube lo mfana lo mkhulekwela phindi kugcindezela uLuve noSiphe Zulu udludla la abantu ade besenza oqhosha bayaphela nkosiyami hayi bayaphela zinhlamba. Lama TV channels akhandelwe lokho yilelo vangeli ngihlale ngishumayela usuku nosuku ukuthi abantu bayakuvuma lokho or abakuvumi anginandaba nalokho. Yinto mina engiyishoyo nengiyibonayo ukuthi lezi zinto lezi kuba ngathi zifandiwe ngandlela thize ngathi kunomuntu okhipha imali abaphushe labafana ukuthi khulumani kanje ngabantu abanjengokhuzana, khulumani kanje abantu abanjengo oThibela, khulumani kanje ngamakitangoma asebenza nokhuzana nanomuntu nje osondele nokhuzana
kwaba nesikhathi lapho uJambo eyithola sekhuluma khona ungazi ukuthi usekhuluma usengena ngaliphi ebuzwa nje imibuzo nje engenasidingo. So akunandaba ke nansi ke account yakhe uThibela original account uye lo abantu bamfolele kuyo abamazi ukuthi usebenza kanjani iyona ke le idore ekhandayo ekhanda emagameni oThibela hayi seyijwayele kuphila ngazo iyona ndlela ukuthi kulale kudliwe kweminye imizi sesekujwayele lokho akunankinga. Kodwa lokho abakwenzayo ukuthi njalo lapho kunegama khona Khuzani nomuntu osendele noKhuzani efuna ukwenza sure ukuthi umuntu uyadestroya ngandlela thize kuyomele beyiyeke lento ngoba ngelinye ilanga kuze kuba mnandi uma sekwenzeka izinto ezimbi umuntu kuye hayi ubona khona bazomenza khona just nje in life in general izinto ziyakwehlela kanti lezi zinto lokhu zenza destroy abantu. Ngakho mnandi njalo after 2 days kune topic ethinta uKhuzani ebheda after 2 days uThibela after 2 days yabona nje always abantu ababheki izinto ezipositive ezenza uKhuzani nako soka lento hlale beyofola lapha yana beyofuna izindaba ezibhedayo just nje ukuthi abantu bezwe kuma channels zabo bezoclicka bethola ama views lawo into ebhedayo ngempela. So into enjengaleyo abantu abayiyeke behlukane nayo boze bebadina abantu abanye abadineki kodwa kuyabadina labantu okuhlala ekhunywa ngabo izinto ezingekho ezingenabufakazi izinto abantu abayikhandela zona. Umcimbi uyeza useCarnival City anikhuluma lezo zinto lezo ubeka state of province address uKhuzani anikhuluma konke lonto leyo izinto ezipositive lezo ngihlale ngikhala ngazo iyona problem mina enginayo lama channel lawo. If ukupointa lokho umuntu ubona ngathi you are attacking him or her ngandlela thize kanti si-attacka ubugovu umuntu abenzayo ukuthi uyofundulula into wrong ngomculo ethizeni. Kunabantu ababathandayo uKhuzani bangafuni lutho ngapho. If kunabantu ozolokho embelesela ezola izimpi esayidini behavior ngathi umuntu uyakhokhelwa ayikho right lonto leyo. Behave nje abantu abenza umsebenzi wa online not engathi niyakhokhela. Ngiyabonga nisale kahle.